Whānore ngā rurue tāle whalawa o se whapopongo fōi nei o tala fōu le Radio Samoa. Mo moato mai se sae tūtu tonu wa yei ripoti wa maua le United Kingdom Maritime Trade Operations, ripoti e whatatau se wha pisinisi ua oso wha ia, ma e tele me ua whaaleangai nai. Whai roe le vanga leo lungo le Red Sea, tupo i le whaale tonu whamaire au unanga le United Kingdom, o le whaale na tupu i le tusa ma le fitu su 4 kilomita mai le tu i saute se sae o le ai o Al Maka i Western Yemen. Pamai e iei nisi lungo le waa i le teimeros whainga, whaisi o ngongo me ua whaaleangai na o le waa. O le teminei o lo whairso e suenga, e le o manino po aina whaatinoina leo swainga. I Nigeria, o le tangata Nigeria whaatino ana unanga i lungo le social media po le social media influencer, e iei ona so tanga i se vaenga o lo whaanga i o ia whea vea ino whala au whasaina i tūranga whaasori tūra whono, ua pua ina nei e leo leo na ua maua i aile lata i le 2.8 miliona o le tau a whai o le cocaine na maua ua sauni mo le avenatu i le United Kingdom po le UK. O ala Folapi Kazim Mikal na tau fia i se marawalele i Lagos i le vai astaruai a sauni e whaimaranga i Paris o le whaamtalanga rea mai au sue e fast food river tausanga o Afolapi e iroa fo i le isi o na ingoa o KC Luxury le iloa tele ai e la tolo o mulumurita i ai le social media. O le maua leo leo o ia tonu leo lo o whaulu i ai le whea vea ina o le cocaine mai Amerika i sauteanga i Nigeria ma Europa ma Asia. Whai roi whaamtalanga me the National Drug Law Enforcement Agency, se lau walu sulfate si ma le 5 kilo le cocaine na maua o na nā i se nofuanga o Sekuria i Lagos i le aso tolu au kuso. Po ringa o Nigeria lea whaauia nei whala au whasaina ia e whaanga na mole UK ma isi nofuanga o Europa ma le atu Asia. I se pānia ai titi mai pe toru tangata wa marunua ia whianga o se mafue na rurure vaccinated tu i sautere a ai o Conara i Spain. O whaamawina rona mahalosi i le whate si maravalu i le fua mafue. O le ptere BBC e iei whale na whaleanga ina rea mafue, ma sawa i aire tāma mo e se mai o tangata mai o latu whale a ngai i le ala tele o no le mahalosi o rurunga. Wa tā ua na fia i fo i manisi o tā vale i mea na ta uluanga i ane iai, ma wa tā puni ai maisi no fuanga pe o whale mātaanga ma na isi pisi nisi. Wai mai whaamtalanga i lātou e au mau i le whae tū na fia, o le tūlanga lava le ua iailo lātou whae tū i le teminei, ua whai lava maa fia i maa fue. O se tasi a fianga o lea maa fue ua tā puni ai ma le no fuanga le UNESCO, o lo tewi nai nisi o loa tā ua le au isalama, ma e maasani fo i o nā sia e turisi, ma i so se vaenga o le lalalangi i so se taimi. I au se talia, o le atula i luma le whaamsinonga, se ri ima se tama i tae i le so i le whaamsinonga e tari mōrianga o le whasio te tangata e mapua mai i se whalamlawe whataua ino se vevesi i se whale i Logan i Brisbane, Australia, whaamnua lia i se tama po o se ri e whas ono surona tausanga le matua. Whai mai le 9 News, nā ngā iatu i eirif soswani whaamwawe le whare rei Lubart Street i Binley, Logan. Ma wali putia se whaamtalanga mai leo leo whaapeo se vevesi na tura i mai i tangata e to tolu le whare lea e masani uma i lātou. Mo whai roi ripoti o le tangata e ono surona tausanga se tamā e au mawai le whare lea a e talua i nei na ia walau di ai se tamā e ta e whasfu tolu tausanga e no whailo na whale mo se teimi le tū mau a o sa i dia se no whanga mautua lea tamā e tai. O whai lo fo i le 9 News, o le ri e whasu fitu tausanga e no fo i le whale lava lea, ma wari putia na whai loa le tangata e ana le whale i la ua umai e to lua, e anga i ese peitai e mumusu, ma o le asora nafi anga i atu le onus rono tausanga le ilo na whale ua loka. Na fosi rolo na nga i tonu o le whale, ma o lo fitaua ina na amata i loa i ma le bevesi, o le tala wha noa na mariwa i lama le onus rono tausanga lea mai i ona manuanga mai lea bevesi, e ui i ngā ruenga la vea ina tau whāriane iai. Ma moria umala i la ue to lua i morianga le whasio tangata, ma o lo whataria la le tura iai lumo le whaamsinonga. Ma le tala muli le Northern Marianas, o lo whengai nei le Commonwealth of the Northern Marianas, ma se whawhita uli o le whala au whasai no le methamphetamine po le aisa. O la pta inga ia o whaido ane e pule nu e whao le territorio o Amerika i le Pasifika. O pule nu mai Spain, o Saipan, o Rota, Tinian, ma Aguiguan, o lato whailoa, o le o te mawhaino lato tau fiofia.
Pesi da fia foi de turanga wa yeide ai sai de tunu ma ua mai a wha atino foi ngā ruenga whai wha tasi e sa i eise piso swani e tu sore wha fi tauri. O le tusia pule nu ua tu ina atu i le DEA Director wha aidu ai o le aisa o se wha mata ua upito wawe lea i le soifua maloloina o le saunga le mu ma le nofo le lei o le community ma o lātou sa i nei nisi piso swani mai le malo. O wala o foi pule nuu, mo le whaionia awa onga ma fisoswani le community ini pora kalame e tau fiai ma whae titia ai rea wha whitauri i rea tu Mariana. I o tala ia video sa momo lau whafonga mai rene yaso, wheroi fo i a tai au le temi masani, soifua.